Felipe Coelho și mijlocașul nostru Alexandru Cicâldău. Rugămintea este ca la început, cum am procedat și în dățile trecute, să îi adresați întrebările lui Alex, pentru că apoi să poată să se schimbe pentru antrenament și apoi vom continua cu antrenorul nostru. Hello everybody, thank you for your warm welcome here in Athens. In front of you it's Felipe Coelho, the coach, and our midfielder Alex Cicâldău. I will kindly ask you to put the questions for Alex first, because he will go to change afterwards, and after we will continue with the coach. Thank you very much. Mr. Hello, welcome in the Alex, sorry, welcome in the press conference room. Cum va fi în seara aceasta? Bună seara în primul rând. Hello everybody. Da, vom avea un meci foarte greu, dar și frumos în același timp, spun eu. După un parcurs bun, aș spune al nostru în Europa, ne așteaptă ultimul meci al anului, mâine. Καλησπέρα, είμαι ο Άλεξ. Περιμένουμε αύριο ένα σημαντικό παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά, να δώσουμε όλο τον εαυτό μας, γιατί είναι τελευταίο μας παιχνίδι και είναι τελευταία μας ελπίδα για μια καλή πρόκληση. Întrebări, vă rog, pentru Alex. Ερωτήσεις αν έχετε? Bună seara! Alex, care sunt calculele? Cum am spus-o și după meciul trecut, nu ne facem niciun calcul. Avem în față partida de mâine, o partidă importantă pentru noi. Mergem să ne facem jocul nostru și sperăm să ieșim învingători. Alex, bună seara! Având în vedere... For translation. Για αύριο έχουμε καλές προσδοκίες, γιατί ξέρουμε ότι είναι το τελευταίο μας παιχνίδι και η τελευταία μας ελπίδα για να περάσουμε. Alex, având în vedere miza meciului de mâine seară, nu știu, resimțiți o tensiune suplimentară față de jocurile anterioare? Sigur că jocurile anterioare sunt cele care v-au dus până aici, dar acum practic jucați cu calificarea pe masă până la urmă. Întotdeauna jocurile europene, să spun așa, sunt mai speciale. Nu simțim o presiune în plus, chiar dacă este ultimul meci al acestei grupe. Ne dorim și vom face tot ce putem să trecem mai departe. Πάντα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, οπότε γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να πάρουμε μια καλή πρόσκληση. Ce știți și ce știți despre AEK Atena, ce v-a spus, dacă v-a spus Răzvan Marin și cum va fi revederea cu colegul de la Național? Da, cu Răzvan ne vom întâlni mâine. Despre ei știm, bineînțeles că i-am analizat, o echipă care îi place posesia, care îi place să controleze jocul, cu jucători cu calitate. Για την ΑΕΚ ξέρουμε ότι είναι μια καλή ομάδα και ειδικά ξέρουμε τον Ρασβάν Μαρίνο ότι είναι ένας καλός παίκτης και καλός φίλος, οπότε θα παίξουμε αύριο μαζί και θα δούμε το αποτέλεσμα. În 2019 Universitatea Craiova a mai jucat cu AEK Atena, iar tu ai fost printre acei jucători care au evoluat aici, e drept, fără publicul spectator, nu ai avut posibilitatea să simți presiunea, dar a fost un meci la finalul căruia a fost dezamăgire, pentru că în ciuda faptului că a jucat foarte bine, nu ați mers mai departe. Universitatea Craiova nu s-a calificat. Vă gândiți și la o revanșă de luat în meciul de mâine seară și din acest punct de vedere? Da, mi-aduc aminte meciurile, că am jucat tur-retur cu cei de la AEK Atena. Nu ne gândim în niciun caz la o revanșă. Cum am spus, ne gândim doar la meciul de mâine, să intrăm pe teren, să facem tot ce este posibil pentru a reuși să ne calificăm. Apropo de atmosferă, Να θυμάμαι το παιχνίδι που είχαμε παίξει προηγούμενος, όντως είχαμε χάσει και δεν θέλουμε τώρα να εκδικήσουμε το παιχνίδι, απλά ας κερδίσει ο καλύτερος. apropo de atmosferă, pregătiți de spectacolul incendiar din tribune? Da, bineînțeles, chiar dacă este un meci în deplasare, pentru noi, pentru jucători, este o motivare în plus, să spun așa, ei fiind și foarte, foarte cunoscuți pentru atmosfera pe care o fac la meciuri. Να ξέρουμε ότι παίζοντας έξω πρέπει να προσπαθήσουμε και η ΑΕΚ είναι δυνατή ομάδα, οπότε θα προσπαθήσουμε το καλύτερό μας να το δώσουμε αύριο. Spunea antrenorul celor de la AEK că va fi un meci de luptă. Simți că va fi așa? Nu știu ce să spun. Eu zic că suntem două echipe care jucăm un fotbal bun, două echipe care le place posesia. Cred că va ieși un meci frumos mâine seară.
Δεν ξέρω τι να πω, απλά θα ήθελα να πω ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και θα παλέψουμε και εμείς και η άλλη ομάδα για να κερδίσουμε και να φέρουμε την νίκη στην ομάδα. Mai sunt întrebări pentru Alex? Nu mai sunt. Perfect. Alex, mulțumim mult de tot. Mulțumesc, la revedere! Continuăm cu antrenorul principal al formației noastre, domnul Filipe Coelho. Hello, mister. Welcome in the press conference room. What are your thoughts before this game against AEK Athena? So, will be a difficult game for sure against a team that in the last 11 matches have had 10 victories and 1 draw. But tomorrow will be at the same time a big challenge for us. Check how we can compete away against a good team. Καλησπέρα σας. Η ερώτηση είχε να κάνει με τη σκέψη του πριν από την αυριανή αναμέτρηση. Ο coach είπε ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς απέναντι σε μια ομάδα η οποία τις τελευταίες 11 αγωνιστικές υποχρεώσεις της έχει βγάλει με 10 νίκες και μια ισοπαλία. Η αυριανή όμως αναμέτρηση θα αποτελέσει για μας και μια πρόκληση, μια πολύ μεγάλη πρόκληση, καθώς θα είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες μας να ανταπεξέλθουμε και να ανταγωνιστούμε σε μια τέτοια αναμέτρηση εκτός έδρας. Întrebări, vă rog. First of all, how is the traffic in Athens? Because it's chaos, and tomorrow you have to leave, I think, really earlier to get here at the stadium. Will be not an excuse. We come here to play. The traffic, it is what it is, and the focus will be on the game. Το ερώτημα είχε να κάνει με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατούσε στην Αθήνα σήμερα. Η απάντηση είναι ότι αυτό δεν μας επηρεάζει. Είμαστε απολύτως επικεντρωμένοι στην αυριανή αναμέτρηση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εδώ ήρθαμε για να παίξουμε. Hello, Mister. Have you decided on the first 11? And how about the injured players? So we have one more training session. We need to check some players because, as you know, we played a lot of the games in the last month. We'll see after the training session. I will take my decisions with my technical staff in order tomorrow compete well against, I repeat, a very, very good team. Το ερώτημα αφορούσε την δεκάδα που θα ξεκινήσει αύριο και την επιλογή ενδεχόμενα κάποιων παιχτών που αντιμετωπίζουν τραυματισμό. Η απάντηση είναι ότι έχουμε άλλη μια προπόνηση η οποία θα γίνει σήμερα και αμέσως μετά. Μάλλον αυτή η προπόνηση έρχεται στη συνέχεια και ενός βεβαρημένου προγράμματος τον τελευταίο μήνα για την ομάδα με πολλές αναμετρήσεις. Οπότε αύριο, μετά τη σημερινή προπόνηση, μαζί με το τεχνικό επιτελείο, το staff της ομάδας, θα πάρουν την απόφασή τους για τους παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν να ανταπεξέλθει η ομάδα αύριο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της. What has the team learned from the last European match against Sparta Praga at home, and how will you manage these important key moments for such a decisive match? How will the players be able to maintain that pressure, let's say, for such an important game? In my opinion, what we learned about the last 2 matches in the conference that we can compete against very good teams. I think we did very, very good matches against strong teams. Now we have a new challenge against a very, very good team, but in this time away. So we'll do our best as usually. But these kind of games help the team for sure to be more strong. Always learn when we win, when we draw, when we lose. We always have possibility to learn and to improve certain things. And this is what we'll try to do tomorrow. Το ερώτημα είχε να κάνει με τα συμπεράσματα που έχει αποκομίσει μετά και την τελευταία νίκη της ομάδας απέναντι στη Σπάρτα Πράγα, και επίσης για το πώς διαχειρίζονται οι παίκτες της ομάδας την πρόσθετη αυτή πίεση, ειδικά σε κρίσιμες αναμετρήσεις όπως η αυριανή. Η απάντηση ήταν ότι στις 2 τελευταίες αναμετρήσεις αυτό που σίγουρα μάθαμε ήταν ότι μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε και να στεκόμαστε απέναντι σε πολύ δυνατές ομάδες, πολύ ισχυρούς αντιπάλους και να παίζουμε καλά. Κάτι το οποίο θα συμβεί και αύριο, καθώς είναι μια μεγάλη πρόκληση να παίξουμε απέναντι σε έναν τόσο δύσκολο και δυνατό αντίπαλο και μάλιστα εκτός έδρας. Θα κάνουμε όπως πάντα το καλύτερο δυνατό και το σίγουρο είναι ότι και στην αυριανή αναμέτρηση θα γίνουμε καλύτεροι, θα βελτιωθούμε και θα μάθουμε. Είτε κερδίσουμε, είτε χάσουμε, είτε φέρουμε ισοπαλία. Το σίγουρο είναι ότι θα αποκομίσουμε χρήσιμα συμπεράσματα και θα μάθουμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε περαιτέρω.
How you'll manage the situation, because the players know that it's enough 1 point, no? So we always play to try to win. I think it's not a good idea come here in order to try to draw. We come here to compete, to try to do our best, and at the end of the match we'll see if we win, if we draw, if we lose. We will not play to draw. This is clear for me. If we play to draw, most likely we will lose. Κατά πόσον, μάλλον πώς ακριβώς διαχειρίζονται οι παίκτες το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι ενδεχόμενα και ένας βαθμός αύριο τους αρκεί. Η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε έρθει εδώ για να φέρουμε ισοπαλία. Πάντα παίζουμε για να κερδίσουμε. Δεν έχουμε έρθει με σκοπό την ισοπαλία. Έχουμε έρθει για να ανταγωνιστούμε, να δώσουμε το καλύτερο δυνατό και βεβαίως στο τέλος να κάνουμε ταμείο, να δούμε τι θα έχουμε αποκομίσει, μια ήττα, μια ισοπαλία, μια νίκη. Σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε έρθει εδώ για να πάρουμε την ισοπαλία. Διότι αν πας με τέτοιο σκοπό, κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος θα φύγεις ηττημένος. The coach of AEK Athena said earlier that the chances are 50-50 tomorrow evening. Do you think the same? I'm not teacher of math. I come here to play. In football always is 50-50. So that's why we like football. We never win the match before we play, or we never lose the match as well before we play. We need to play. We need to compete. Of course, it's the strongest team that we will play, but we will try to do our best. 50-50, 60-30, doesn't matter. We'll try to do our best. This I can promise. Το ερώτημα έχει να κάνει κατά πόσον συμφωνεί με τη δήλωση του προπονητή της ΑΕΚ ότι η αυριανή αναμέτρηση είναι ισορροπημένη, είναι στο 50-50. Η απάντηση είναι ότι δεν είμαι δάσκαλος μαθηματικών, δεν θα μιλήσουμε με μαθηματικούς όρους. Στο ποδόσφαιρο πάντα ξεκινάς με το 50-50 και σίγουρα δεν έχεις χάσει ούτε έχεις κερδίσει πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα. Αύριο θα παίξουμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την ΑΕΚ. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Οπότε 50-50, 60-40, αυτό είναι κάτι σχετικό. Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε με όρους μαθηματικών. One last question from the Greek media. Okay. Hi, coach. What's your impressions about AEK and the style of play of Nikolic, and if there is a specific player that has drawn your attention from AEK? No, I think all the players in the opponent are good, and all positions have a lot of possibilities. It's a team that like control the match with the ball, experienced team. Know well the moments of the game, a complete team, even in the offensive set pieces with a lot of different possibilities, with tall players. So it's a complete team. I repeat, it's the strongest team. I have no doubt about that. But at the same time, it's an amazing challenge for us, compete against this team away. And we'll do our best. Το ερώτημα έχει να κάνει με την εντύπωση που έχει σχηματίσει, την εικόνα που έχει σχηματίσει αναφορικά με το στυλ παιχνιδιού του coach Nikolic και βεβαίως αν έχει ξεχωρίσει κάποιον παίκτη της ΑΕΚ. Η απάντηση είναι ότι όλοι οι παίκτες του αυριανού μας αντιπάλου είναι εξαιρετικοί. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία έχει μεγάλη δυνατότητα να επιλέξει διαφορετικούς παίκτες σε πολλές θέσεις. Είναι μια πλήρης ομάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τους αρέσει να ελέγχουν την κατοχή της μπάλας. Έχουν βεβαίως και πολύ έμπειρους παίχτες, γνωρίζουν τις κατάλληλες στιγμές του παιχνιδιού για να επιτεθούν, είναι πλήρης ομάδα και επίσης επιθετικά έχουν και πολλές επιλογές και στα στημένα καθώς έχουν και ψηλούς παίχτες. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως έχω ξαναπεί και είπα και πιο πριν, είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αλλά αυτό συνιστά και για μας μια πρόκληση να ανταπεξέλθουμε αύριο σε μια τέτοια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim mult. Thank you so much for attending the press conference.